Pozdrav, evo sa vama vaš tim Šećer Radija, a sa vama vaš DJ Vampir. Pa evo ga, to je naš najbolji sustav, vezice.org, a vezice.org to je naša balkanska mreža, poveži se s Rajo. A naravno na našoj balkanskoj mreži nalazi se forum gdje naši dragi četiri, dragi prijatelji i prijateljice mogu naravno pisati svoje teme, pritom komentirati i tako to. Znači tu se nalazi naša društvena mreža, a na našoj društvenoj mreži možemo pisati naše statuse, komentare i pritom tegati ljude. I još toga imamo, znači tu je naše igrice, znači igrice imamo, dijelimo ih na dva sistema, na igrice na web kameru i igrice na tipku. I dalje se nalazi video, znači video možemo slati lijepo linkove sa YouTube-a, pritom i komentirati i naravno rating. I to je to, znači tu se nalazi naš najspecifičniji sustav, a to je galerije. A u galerijama svi naši četiri mogu staviti slike u jednu zajedničku galeriju od vezica. A naravno za naše moderatore i administratore oni imaju opet posebnu galeriju gdje stavljaju, a i tu se naravno nalazi svaki korisnik može imati svoj privatni album, a u privatnom albumu naravno i tu je naša privatnost. Znači u našim tim albumima možemo staviti da nam određeni ljudi mogu samo gledati slike i naravno komentirati i rating. I to je to, Rajo, idemo www.vezice.org.